Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Hadin kato kan esngi balasaki katama hapadeng geri Israel bat kila no Hamas ke Palestine. Arpe nyungut kinong Mekhalia kentup UMP ke Raja Sabha u Dr. WR Kharuki kilawan poi hanong ba Delhi. Lai tu haga step sngi thoding ki arpe nyungut kentup UMP ke Raja Sabha bat ke ying gasem jong u kila poi suk Delhi airport. Laban kedeu ba kinong Mekhalia balik sya kejing ya riungej ne pilgrim sya Jerusalem Bethlehem kilawan da keling sun na Cairo Egypt kabalahiar haga step jong kesngi thoding hakat ling sun hanong ba Delhi. Kajing wan poi kinong Mekhalia sya Delhi kadai kejing simkia ke sarkar jela ban Ukraine bat ketenat Ministry of External Affairs ke sarkar pedeng ban tau gilat jing Arab hapedeng kasau kasan na kajing jia katma hapedeng gilat no Hamas bat ke Israel hadu baki yo banwan paisuk hagari bat ke jela. Lai tu ka Indian Embassy Haramala bat ke Embassy Hachairo kala simkia ban Arab yaki art penyungut nadu kesngi kimi na iri Israel hadu da jam yau put ya Egypt bat hadu banapoi Hachairo. Habai dai bat kane Menteri Rangba Kejela u Konrad Kongkal Sangma ula pentip langba ke Twitter ba ula simkia bat ban Ukraine bat ke MEA ban pentikna ya ke jing sngan jong kinong snong Kejela ki pasakut hari Israel. Ngis ngeu he mensim bantip ba ki officer hagitai giri kila pentikna ya ke jing rung jong kinong Mekhalia sya Egypt bat ban penbiang ya ke jing don kam jong kinong snong jong ngi. Ka jing perkat bat ka jing duai kanang yai peteng bat kat ba kidang don halanti tat hadu bakin dapoi syalaying ulong ha ka Twitter tang sisngi hadin baki ka thama.